Kaalfalahia tu hani he do tolo do wala tala te tupu ke lata e mea fiafi nei. Whakamua koe wakatonga Reliance ne tahake mai e kawe mana tua kua hoko mai ke he motu he mamhea hoi ni awhi mo e kamata ngahua ai ke he matakawi nā ko lalotoa i makefu he mamhea hoi nei. Koe whahe tau puka male ne whakailo ai he whahinga hua ke he tau puhala o whenonga, ke mai longa he tau tangata fusiika sipihia mo tau tangata he motu, e tau puipuianga ke lata e mo tau ngahua nei ko tau siki ai. Koe whakaholoanga he manatua cable, ko whakamole ai fitu e milione tau tāla ne whakatupe ki ai, la he tau lango matai he whakatuwhanu ha New Zealandi. Kua whai mga hofoki he ngahua ai e matakau Doug the Builder ki e whakamea mo e tausi ai e hala fōu i lalotoa i makefu. Pehe mai e matakau Telecom Niue ki a BCN News he tau mahina kua mole. Koe amanaki ai ke kamata i tau ngahua ke sivi i he kawe nei he mahina i anuali ki a whipuali he tau fōu. Ka mao pōpo i tau sivi anga nei, kua whakatai ai ke kamata whakaonga e tau lākau hila fōu nei he mahina uni he tau fōu. Ka whakangahua e kawe manatua cable nei, kua amanaki ai ke mahomo atu e mitaki he tau puhala uta mai whakawhanawhikau he tau motu ko Samoa, Atukuki Ailani, Tahiti mo Niue. Koe taha kumikumianga ke he tau numela te he tau tangata whenonga vēwa mai ke motu mo e tau tupe whakamole halau tolu koe loa ai koe hongfluma 5 miliona mo e ue seo walungfulu e awhito tāla he tau tupe kua whakamole ai ke he motu. Koe tau kumikumianga nei, ka mata he mahina a pelila ki he mahina ha sepetema he tau nei. Ko e tau hokotaki mo e kumikumianga ko tau si ai he aonga pulotu Auckland University of Technology. Pehea e hokotaki nei, ko e whakatai, ko e tata atu ki he hongfulu e awhi tau numela tangata whenonga vēwa mai ki he motu. Kua whakakise foki ke he hokotaki nei, ko e whakamole ai he tau tangata i whenonga vēwa nei, taha e awhi whai seo uafluma walu e tau tāla he taha e whenonga. Ko whakatai foki ko inga sia ai e tō tangata nei mo e whakamole tahe seo hongfluma taha e tō tāla he tahe aho ka no fwoi ki Niue. Ko whakakise foki e tau mena ko ki sia mo e whiawhia kia e tō tangata whenonga vēwa mai ki he hato tōla motu. Tokalonga kua tala hau ko e whiawhia lau tōlu he mea e motu mo e tau tangata mata whiawhia ki lau tōlu ko e tau tangata whenonga vēwa. Ko e tau mena ne nāka e whiawhia lahi tau tangata whenonga vēwa ki ai ki he hato tōla motu, ko e tau puhala tū, nāka e whai whakaholoanga puhala o whenonga tunga tau pasi ke lata me tau tangata, mo nāka e whiawhia fōki lau tōlu ke he tau puhala uta mo e whakawhanawhikau internet. Pehe fōke lau tolu a tau manatu nā kai mitaki lahi e tau whangakai ko kisia ke he tau whalikai he motu. Whia manako e tau tangata whenonga vēwa mai ke he motu, ke kisia mo e kai he tau kai motu ke tau whalikai. Lau lahi he tau tangata whenonga vēwa, kua tali ai e tau kumikumianga nei, ne pehea lau tolu, ko i loa i lau tolu ke whenonga mai ki Niue mai he tau kapisinga mo e tau mga whaua. Ko e tuhi ole e tau ofi ke he tau ngahua he whakatuwhanu ko tau si ai ke he whale aonga whakamua ko lio lau ke he maanga ko awasele ne ko whakamau ai ke longona ai ke he whakawhilianga lahi he whahe tau pue ko amole ko nā kai mai ke ai ke longona he iki whakawhili. I loa ai BCN News, ko e whakakisi ai he iki whakawhili ko lilifu ko Wilson Isaac, ko nā kai mai ke ia ke longona e tuhi ole nei, hā koe hāna whihanga ianga mo e taha e tau matakainanga ne tuhia e tuhi ole nei. Māma whoki kua whakakisi ai he hukui mai tau matakainanga nei, koe manako ke whakatūtala ai me tau loea he whakatuwhono, sipihia mo e matakau he whakatuwhono kua tā mata e whakaholoanga nei ki lio lau. I loa ai, koe manako alau tōlu ke whakatūtala, mo e ke maua taha whakausianga ke whakau nei, a tō whakahoko e hawhangianga he whale. Koe tau mga hako mole ne whakailoa ai he pale mia, ko amanaki ke e whakatuwhono ke hawhangi e whale nei leo lau, he mahina hai anuali he tau kahau. Koe tohi ole tau ofi nei, ha kua pehe koe nā kai whai mātuta kianga, po ke tau whakatutalanga e whakatuwhono me maanga ke iloa e tau mamana kianga ke whale nei ko leo lau. Moe koe tuhi ole fōki he lilifu e ke pule motu ko Terry Coe, ke he whakawhilianga lahi ko amanaki ai ke whiwhili ki ai e whakawhili
whakawhili toko lunga koe Chief Justice ko Coxhead, koe tohi ole nei he lilifu ko Terry Coe, ne koe tuku atua i ke whakawhilianga he mahina ha uni he tau nei. Ilo a ABC News, koe mena manaki ke longona ke he whahe taupu e kua mole ke whakawhilianga lahi, kai kua pehe lilifu ko Terry Coe, ha kua whitani he tuku atu ke e haana tohi ole ke iki whakawhili toko lunga, kua manako nia ia ke whakatali ke whiwhilianga he Chief Justice. Ko e tohi ole nei, ha kua pehea ia, kua lahi e tau tauwhi he whakatunu whono he whono ke pule, haana tau huhu, mo e tau kupu pulanga. Ko e mena ia, kua nākai maikia ia ke tau se whakamōli e haana ngahua, ko e ngutu wangahau mai tau tangata. Pehe mai e whahinga ho whakawhili, ko e tau se anga nei, ko e whakatali atu ni ke he iki whakawhili lahi, ko Chief Justice Coxhead, ke talahau haana whiwhilianga ka maopopoi, to whakailoa haana a whiwhilianga. Ke whakausia ki hata tōlu atau walatala ke lātai mea whiawhinei, taha e whakahaloanga whakamunuina ke lātai me tō tangata motu kehe, ko maua ai halau tōlu atau papa no whumau ki he motu, whakahoko ai he ahotu loto e whahetaupu e kua mole. Toko hongu flu maua lau tōlu ia, mai he tau motu ko Tuvalu, Tonga, Samoa mo Fisi, toko whahalau tōlu koe tau whanau. Si pia atau tōlu atau walatala tutupu ke lātai mea whiawhinei, kia munuine po, nono whaa.